Ya sing jani benjam seberangkat menjaga ke Singapura mi. Wih, Mimi ini yuk cara pendekar 90-an no. Misi selayar kini mi. Ijem mi siluman apa lah kan lawan mi, siluman apa lah kan musuh mi. Mi pasti Mimi terinspirasi jak virus Sableng mi yo. Soalnya markanya ini cocok mi. Mani Mimi apa yang lebih kini mi baju kini tuh beli mi Power Rangers itu mi. Oh kan misi helm misi kaca mi lo. Hujan-hujanan ngidang mi sing belusan. Cocok mi. Apa orang Mimi siluman? Mimi anak gelem. Aduan ke kesmas, masuntik. Oh Mimi gelem nih. Mujang Mimi kebos dingin adi duri bad mi. Sakit, lan jangan aduan Mimi ke kesmas, masuntik. Kini mi imbok tuh imbok. Cang aduh sibuk hati mi. Sing pantas mboke ngaduin. Mimi nang lapan amuani, panake ani pantes. Kini mi. Imbok tuh kan santai ya mi gitu. Maksudnya dia cuma ngempu gitu. Rencana sebut jadi mi. Lah ada alih kamu mi. Mang, mboke anak ubah keluarga, sing pantes ye ngaduin. Komang ani pantes ngaduin. Kene mang, yen komang bedek-bedek nage ngedum. Meme depan, sing tawang-tawang dari sampinge, komang ngoyong. Jadi meme gelem, komang tuh nen ngaduin, cari celeng di Tegale. Apa mi celeng Tegale mi? Biar alasan cai. Aduh mi bisa ke puskesmas mi. Mi, entu don kayu manis itu cak-cakang peseng saring, entu dan dar. Ipidan meme juga se imaluan anak itu dari gerang mi. Ipidan meme lelima hidupin panak nidang. Yani cai menyamu ajak lelima hidupin meme apa se ngidang. Nalang ngoya lu mi, cakar ngalih plosor bio lu mi nah. Kanggon geneng. Angon nempel bur Mimi ini penanganan utama pangdali ke buseto menurun mi. Dan sudah nih mi ya sing jani benjam seberangkat menjaga ke Singapura mi. Ujang ke Singapura mang. Tuh Mimi ini membali patung singa mi. Itu mi. Ujang ini gelem ajak mau balik patung. Kini mi jani raga nengka di Singapura bermubah dalam Mimi ke dokter canggih. Habis itu mari memfoto di patung singa itu mi. Pantawang mi cantung aja Mimi itu mubat ke dokter canggih gitu mi. Nah lu nah karena kalis kini lu mi plosor biu mi. Leng benar katim nyane Mimi yo. Mimi pidani raga jak lima ngidupin hidupan. Jani galai nyama jak lima lepas kena nyapatin Mimi apalagi ngebani Mimi yo. Duh. Tuh nempel Mimi pak seger ngal Mimi.